Izihlobo zami, ngibuyele emva kundaba zami zasesikoleni ngikhula. Mangizicabanga lezi ndaba zami zokukhula kwami ngisesikoleni, zingifundisa olukhulu lapho ngiqale khona ukuba ngulo umuntu engiyena mina. Abantu abangamzwisisi even emndenini where they don't understand ukuthi ngingumuntu onjani. Yimi lo ngiya esikoleni. Nginomfowethu. Lo mfowethu nje sizelwe silandelana. Ngakho-ke abantu abaningi babecabanga ukuthi singama-twins, even singasoma-twins nje. Yena u-dark in complexion, mina I'm-light in complexion. So sasiqale kanye isikolo lo muntu. Kwase kwenzeka ukuthi yena afeyile u-grade 1, mina ngimshiyeke ngiye ku-grade 2. So-ke iklasi le ngikuyo, abantwana bakhona ba-very brilliant, ba-intelligent, abadlali. They are very serious about their work. Ngangisebenza gadalala nami. Kodwa ukuthi ngimnuke unumber 1 kwehlula. Ngangibuya 3rd. Hhayi-ke, siyafika ekhaya lapho-ke mina ngi-3rd. Yena kweyakhe iklasi lo muntu uthethe unumber 1. Iklasi yakhe ayifani neyami. Unumber 1 lapha eklasini yami babephume bebabili, onumber 1. Then kungabi khona unumber 2. Yikho mina-ke ngizobuya ngibe ngunumber 3. Kwakwenzeka esikhathini futhi ukuthi onumber 2 bebe-2 ngingabi phakathi kwabo. Beso ngize ngicine sengunumber 4 le ekudeni esikhathini, kuya ngokuthi bayenze njani laba bantu. Kodwa-ke into eyayingikwatisa ukuthi masifike ekhaya lapha, mina ngino-number 3, ngiyazi ukuthi ngisebenze nzima kangakanani, and I'm very happy ukuthi I came 3rd. Bese ngibona ukuthi lo mfowethu othethe unumber 1 is not happy, ukuthi why am I happy mina ngithethe unumber 3. Ngithi ngiyafika nasekhaya, umama akekho happy ukuthi ngithethe unumber 3, akangijabuleli. Ujabulela lo mfowethu ngiyokuzothiwa abambe inkukhu ayifunayo, akhethe inkukhu ayifunayo-ke yena, ebese siba nedina yakhe limnandi ngoba uthethe unumber 1. Ake lokho akungihlalanga kahle-ke mina ngoba ngikwazi ukuthi ngisebenzeke nzima ukuthi ngibe ngunumber 3. So mina I'll be happy for myself nje. Ngingayingeni le ndaba, I will celebrate number 3 wami ngingedwa nje ngezama indlela. Then ngase ngibona ukuthi uma izinto zizohamba kanje lezi zizongihlupha. So ngangisave imali yami mina nje ngoba kudala ama-visitors ayethi mayeze ekhaya ashiyele iy'ngane imali. Angazi ngubani wadelete lo mkhuba, ngangiwuthanda ngendlela eyisimangaliso. Ngangiseva le mali yami engiyinikezwa ngabavakashi. Ngakho-ke ma izikolo zivala ngiyothenga eyami inkukhu kuze nami ngidle i-full chicken yami. Bese ngiziphekela le nkukhu yami, naye umama aphekela le ndodana yakhe ayithandayo, nami ngipheke yami inkukhu ngizijabulele mina ngo-number 3 wami. Lokhu kwakumkhuba kakhulu mama. Wazi wangitshela ukuthi ngiyoyiphekela ngaphesheya komgwaqo le nkukhu yami. Ngidinga amabhodo, ngaya kwagogo wami ngacela lamabhodo, ngapheka le nkukhu yami ngingagqize eqakala. Lokhu kusho olukhulu ukuthi ngiyikharekthe njani uma ufuna ukwazi.